Lotshani igama lami Asibonge Ngomezulu. Sibize i-Identical Force lakho esinekinga. Besenza i-computer la eKoporasi. Into le ithome early March. Poster khona vele sibonile soke nje bayiposta. Nami ngaba interested vele ukuthi nami ngifuna ukwenza sithi vele ngihleli ngingane into engibhizi ngayo. Sayenza bese bathi registration 50 rand. I-monthly sibhadela malini 150 and into le bathi soyenza for 3 months. Okay, sabhadela ma-50 bathi silethene bathi silethe ama-copy wethu ma-ID sawaletha vele kwaba right. Sibhadela ngisho safunda vele beku-right. Into le like ayithoma ukuba khona bakhona bayifundile kona last year na ene bona bathole certificate ezi2. Bathole certificate esinama% bathola ne-certificate eshow ukuthi umuntu lo bekafunda elithabo ntontoni lapha. Sithende nasenza kolana safunda sibhadela sibeku right yoke into khamba abo teacher basifundise bayi3 uSizwe uAngela noComfort. Nabasifundisa so ukuthi nakuphuma after 2 months sibhadela ku right. Bathi inyanga ebu3 le basitshela bona ukuthi hawa angeke sisaqeda inyanga leyo sizokufunda 2 weeks and then basho koste skip imali ya full. Sabalabala vele thina sathi hawa njani skip imali full because sifunde for 2 weeks. Bathi bona hawa sizabhadela i90 rand sayibhadela. Well, my sister, let's go straight to the point and then go to why nisibizile kwenzekala nabuya nakhuluma waxoxa indaba ukuthi sangena saphuma. Yes, I want you to go straight to the point. All right. Ikingethu la esinayo ama-certificate abuyile. Amanye ama-certificate nakabuyako anama-error. I-error it's either sibongo or igama or ID number. Okay, simbuze uComfort uGayilo bekasenzisa into le ukuthi kani njani kunama-error cause skiphe ekuthomeni ayithomlo le uthe silethe ama-copy wethu ama-ID njani kune-error. Jiki sibona lapha kuma-signature i-facilitator yethu uSizwe akekho khambile okwenza isiko ne mara lapha i-signature yakhe khona sibe nokumbuza ukuthi njani i-signature yakhe ikhona mara akekho uyokwenza isiko. Comfort asitshela ukuthi usayinise abantu bekhaya. Sizibuze ukuthi njani kuyakhonakala umuntu nakasayinako basayinisa omunye umuntu uyabo like kube nembizo eminingi. Sibuze ukuthi umnikazi company le basho nguDimpho yeVaterfall sibawe amanamba kaDimpho asinikele amanamba kaDimpho uDimpho simfonele uDimpho simtshele istory set kwenzakalani and la sibona ngathi into le like ayisi right and umuntu lo usifune nemali la bekananda athi due date simnikela ku right. uDimpho athi mina akazi athi yena akazi next nokuthi benginama classes emacherini eKoporasi akazi awazi njani Dimpho because signature yakho ikhona kuma certificate ethu. uDimpho yena athi yena zanga sign nokusayina nje. Okay. Omunye ungathanda ukueta ubani? Ngimi. Okay. Mina igama lami Ngobile Mthweni ngihlala emacherini. Okay, sithe ukuzwa lokho ukuthi ama-certificate ama-signature akafani. Sabuza uComfort ukuthi Comfort ama-signature angafani uSizwe and then kwathiwa basho ukusayine umani kaSizwe njani ngoba umani kaSizwe thina asimazi ukuthi usayina njani ngoba beyazange as-attendisa thini. Sakhamba imvekenyana ezidlulile kwezi sikhambile saye police station bathi basho bafonela uDimpho bamtshela uDimpho ukuthi sibawa ukuhlangana nabantu aba wenza meeting and then uDimpho wathi okay ngizobuza uthe uzoza ngolosithathu ngo3 nasifika la ngo3 sihlangene ngo11 nasifika la ngo11 nasimfonela ukuthi basho ngeke asakhona ukuattenda yena if uComfort akekho ngeke asakhona ukuattenda njani. Okay, ngolosihlanu bakholile abayithuna baye police station and then epolice station bathi basho basenzele certificate zethu before in20 ziletha and then after lapho siyamfonela uDimpho namhlanje uDimpho basho ngeke akhona ukuhlangana nathi. So siyamangala ukuthi waye bangahlangana nathi. uComfort sithena sithi siyamfona sithi siba meeting nawo wathi basho se-campaign kuphi eJoburg yena akakhona ukukhuluma ngefone nasimfonela basho utholakala ngo8. So sathi na police station wathi anginakinge police station apho and abantu be-police station nalabo nibabiza kwabo nimanike la manamba njena sisamfonela baphendula ifoni. Okay, anyone ufuna uku-add? Ukhona ufuna uku-add?
ngicela ama-150 khuluma ngapho right ngapho yeah. And bebaskiphisa ama-150 uthi impelane bambuza ukuthi why skipha ama-150 ndaba ama-150 yena akayazi batsho kukhitshwa ama-100 lesimbuza ucomfort ukuthi kanti ngubani ndaba yama-150 le akabi netha ukuthi ngubani. Okay, omunye indaba le yama-150 sirabe because bazasiye bebakhipha ama-100 thina besibabangasifotokhopeli ama-notes siyabhala kuphela mesibabuzako basitshela ukuthi izinto ziyadura basenzele 1 intificate and bukosele basenzele 2 kufana naba last year bafuna ukuthi izinto sithethe ngathi aqeda lana bafuna ukudla imali lezi abasenzele izinto kuhle basendela ama-notes emfonini mesibatshela sithi nisithembisa ukuthi nizosifotokhopela ama-notes bayasijika. Lokho kuphela. Okay. Ama-laptop wabo like ama-laptop bebasiberegisa wona bekayi-3 then A1 ijanyiswa ubeka something ngemuva ukuzijame cause wangayijamisa vele iyawa. Okay, sorry. Iyawa nayiceda ukuwa enye bayibolekile basitshela ukuthi nathi size nama-laptop ethu maye besimangala ukuthi sizokwenza i-computer siyabhadela mara like bafuna izinto ama-material wethu besibhala ngempolpen zethu ngencwadi zethu in-stationary zonke nje besifuna mara besibhadela so anyone emphasize le yama-150 ukuthi i-program koma-100 yo indaba yama-150 le kuhle inoyisetshako i-program le yelithabo kuthiwa batsho kukhitshwa ama-100 bese lana mara thina basikhiphisa ama-150 umnikazi wento le batsho yena akayazi indaba yokuthi khitshwa ama-150 so angazi ukuthi i-refund yama-50 la singayithola or njani. And usikhiphise ama-90 nathi usikhiphisa ama-90 asakaqedi ngesilabhasi ipharulisha asakayenzi ngezinye asakazenzi. Udimpo umuntu ophethe inwele bano-comfort but batsho bona i-communication yabo iphuwa so ngiyazibuza ukuthi iphuwa njani ngoba fanele azi yoke into esiyenzako nokuthi amatasa athomeni khona seleko amanamba lawa akangeni uku-eda lapho ke kwaba ne-issue ukuthi batsho nangabe sifuna intificate eziyi-2 batsho kuzosisendela ku-WhatsApp thina sikhambe siyoziprintela out ngama-18 singazi ukuthi njani siyoziprintela out intificate while sibhadele imali emo abanye bebabhadela ama-100 thina sikhiphe ama-150 mara nenotes eli-1 hard copy asiyazi so asizwisisi ukuthi kose siyoziprintela ama-out ama-notes njani thina into leyo yasina nalapho besikhakarisiza. And one more thing, amanamba lawo certificate wethu akangeni bongaqatshwa ndiye bathi bafuna i-reference bathi bafonela amanamba lawo wethu akangena sazi ukuthi siyokwenza kanjani. Okay, ithi ngibuze kahle yini into eniyifunako ngingizwile nokho eniyakhuluma but aningitsheli ukuthi nifuna ini nifuna ukubona kwenzakaleni yini into eniyifunako. mina bengithi ucomfort fanele alethe imali zethu okay fine angali usizo silutholile for 2 months ne2 weeks lasingenile yona but then since a-edile phela into leyo basho yenziwa nge-100 thina sikhiphe ama-150 yena kufanele enze njani alethe imali ethu ama-50 la we-2 months alethe ne-90 ngoba ebilani lapha besingangeni leveke yoke evekeni besingena 3 days because vele mina ngisathembi next vele intifiketi zakhe zokuthi zi-right ngoba kuyafana i-owner belithabo ivele ithona yazinex azange asayine athi nakazi nokuthi kube kuvulwa amaklasi ekorporasi nakazinex njani ayi-own. hawa nje sesicabanga ukuthi thina sithole imali ethu back ngoba kuyafana ngeke sisayithembe into le umuntu ophethe into le ukuthi yena azange asayine lapha fonela amanamba lapha i-reference ayikho ngimuphi umbereko yosifuna lapha nganama-reference lapho ukurefera kubani so asisathembi next besikajabula ukuthi mhlawumbe nabangasirifana sibone ukuthi ikhompyutha leyo sikayenzaphi lapho kunye because kuyafana abathembeki nanjena ungabafonela ngeke ubathole efoni so okay
babukeli behlelo lethu Identical Force, njengoba nibona abantwana laba bathi bayenza ikhompyutha khona la eMachirini. So ikinga bahlangabezana nayo ukuthi ama-computer or namkhana ama-course la bekayenza akamithi i-criteria leyo bebacabanga ukuthi yokuba ngiyo. So okubuhlungu ukuthi bathi ne-signature ebhalweko lapha-ke kuma-certificate wabo akusiyo, kusho ukuthi it's a fraudulent certificate, fraudulent signature. Yonke into abathenjiswe yona akusisengiyo ngendlela engibazwa ngakhona, ngoba bazama uku-empowera mhlambe uku-improve nendlela yabo yokuthi mhlambe ukuthi nangabe mhlawumbe afuna umsebenzi mde babe nolwazi le-computer begodwa bathola ama-certificate. Ngibezwe bakhulumisa indaba zama-reference. Ngiyababona abantu abatsha napha bakhona bazama ukuthi bathole ichinga elingconywana. Nithi masipala nanibona abantwana bakhamba bona bazibhadelela balila kangaka, nibahelebha njani? Ngiphi indlela enye ukuthi abantwana laba bakhona ukuhelebheka ukuthi bakhona ukuthola ifundo ecakathekileko, ngoba bathi nge-matric kuphela awukhona ukucatshwa, bathi computer ngenye enga-advansa i-CV yakho-ke bayalila bathi nangoku umuntu bagalajile uthethe i-advantage yalokho-ke bathathela imali, abasathembi nokuthi ama-certificate la abaphethe ngiwo namkhana ngiwo-ke. Nangabe kukhona umuntu one-accreditation or i-company edila nge-computer e-accredited, bengibawa ngizokuthatha amagama abo nama-list yonke into sibone ukuthi kuyaphambili sibahelebha njani. Asikazubalisa nje kuphela sisichema se-Identical Force, sizokwenza isiqiniseko sokuthi sokuthatha amagama abo and then sibayenzele ichinga ukuthi bathole ama-certificate ane-accreditation. Bakhona ababukeleyo ngalesi sikhathi abangazama ukuthi bafake ama-accreditations kuma-certificate lawo bazoba trainele kiwo. Ngikhuluma nanje-ke nabo-ke ngiyababona nje bahluyise nokuhluyisa badinile. Ngiyaqala-ke okay, abantu bahluyisa